I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Contract Wars. Nastavljamo gdje smo ih stali. Sama rokačna i tako to. Jedva smo ga ubili, ali... Dobre. Ubio nas je, nažalost. Ali mi nastavljamo dalje. Igrica je jako dobra, svakom je preporučujem. Igrica se igra preko Facebooka, samo da znate. Kaj je tebi rekao da igraš? Nažalost, u nas imao je snajper bolje. Kao što vidite, ista je puška kao u prošloj epizodi. U idućoj epizodi ćemo kupovati druge puške, pištolje i tako to. Nigdje nikog nema. Možda na krov ništa. Evo ga kill. Imamo sad 3 killa. A tek smo ušli. U ovoj epizodi ćemo igramo 2 runde. Nažalost nisam stigao da promijenim, nisam imao dovoljno vremena. Znači u ovoj epizodi igramo 2 runde. To će trajati oko 7-8 minuta. Možda manje, možda više, nisam siguran. Dobro. Sad imam 8 killova, 144 skor. Mislim poeni. Idemo. Na krov. Rage kill. To vam je veoma važno za novac. Nažalost nismo ga mi ubili, nego neko drugi. Evo, ubili su nas. Još bolje, pošto nam je nestalo municije za pušku, a sa pištoljom je teško igrati jer nije dobar pištolj. Vidio sam ga tam, ali... Aha. Evo ga. Gdje se ova lik ovako gubi? Još ćemo odigrati jedan meč, pa ćemo završiti epizodu. Ovo je bilo kratko, nema veze, produžit ćemo. Ovdje piše koliko smo novca dobili. Bili smo, sad ću gledati, 6. Nažalost, krećemo. Nova runda. Mi idemo.
Neko ga je ubio. Nečije sam noge vidio. Ništa. Nema nikog. Samo ćemo... Evo ga. Jedan kill. Nije headshot. Nešto slično. Ubili su nas koji smo prvi. Super. To je dobro. Evo ga, još jedan kill. Čeći. Dobro. Još uvijek smo prvi. Imamo 4 kila. Vamo se puca. Idemo i mi vamo. Neko me je gađao. Pa gdje si ti tamo ću? Pa vidimo, nema nikog. Ja, ovaj naka smota, možemo mi i napunit. Dobro, još jedan kill, 6 killova, prvi smo. Ne. Ubio nas je. Nema veze. Evo i ovaj. Gdje smo, aha. Još jedan kill. Koji smo, sad smo drugi. Malo pojena. Ovo nije. Čelam se. Još jedan headshot. Ovo je headshot. Opet je i ubijstvo kill. Sad ćemo ovako. Nažalost nismo ga ubili. Ali ubit ćemo ovog. Još jedan kill. Ovo nije kill, jest kill. Još jedan kill. Ja kazujem na mapi. Ali ništa, ubili su nas. Idemo mi dalje. Neko je unutra, okay. Dobra mu je puška, jaka, znam koja je. Možda ću kupiti u idućoj epizodi. Ne znam, vidjet ću. Evo ga još jedan kill. Eno tamo onaj. Živ. Što je probijajara? Evo bio nas onaj isti. Drugi smo. Može nas stići. Još jedan kill. Da mi je onog on ljubiti. Ali teško. Možda i ne bude, ne. Ako ga ubijemo, to će biti ekstra. Evo ga dolazi. Sve.
Opet smo napravili kill. To je dobro. Idemo ovamo. Da vidimo. Još jedan. Još jedan kill. Napredujemo. Sad smo na drugom mjestu. Moglo sam ga zaklati, ali nema veze. Evo ga penjesa. Čuo sam. Rage kill. Da se neko ne penji. Niko se ne penji. Sad ćemo morati igrati sa pištoljem. Pošto nemamo municije. Dobro, ubio nas. Sad imamo, evo prvi smo. Vadimo ga za 4 ubijstva i nekoliko poena. Potrebna su nam 2 kila ili možda kill 1 za kakav bude da ga snima. A tu uzbio. Idemo. Nema niko. Kako sljedeća balan objaviš? Sad smo drugi. Nismo ga uspjeli ući. Neko će odavde doći, znao sam. Dobro, ubili smo ga, još jedan kill. Neko uvijek kada ovako dođe, uvijek to zna. Čudi me, nema nikog. Došao, evo. Napuni, idemo matama. Ne može nas upati. Još jedan kill koji smo treći, A bio smo i prvi. Možda budemo drugi. Ne znamo, vidit ćemo. I to bi bilo to za ovu epizodu, ostali smo treći, vidimo se do idućeg videa, čao.